future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Angubengele mbukeli kulohlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanzilo kuvusela kulohlelo namhla nguye ke Mpendulo Dlamini uMagman Mahlalela sibongo losiwakhona ehlangothini lechumana kanti sithengisa khona kaDlamini inaye ke lapha ke umlangeni acela Nkosi ukuthi sivusele ehlelweni. Ngibonge Mcanco, ngibonge nakubabukela emakhaya njengoba se-ashide umcanco Mpendulo Dlamini njengenjwayelo lohleli naye losuka khona naye Telidlelantfongeni etiko la compliance noma ke lesingathi litiko lete bahlole Mcanco. Umnyaka ke mbukeli sokwaba imvula encane njengoba sicale nje nyalo ke solo sicocisana kakhulu kade ngayo tindzaba ukuthi na umnyaka suyacala kepha sibona lapha ke seluyashintsha ke lapha ke isizini ngoba vele nasempilweni nema seasons ke mbukeli yashintsha isizini yabona nje mina Nkosi benginaka ngalekhathi bengivuka ngaso bekusuke kusakhanya kepha nalo singabona ukuthi hayi ngasicala ke kuba mnyama ngalesikhathi engivuka ngaso ke mbukeli usho siyashintsha ke isizini lapha ngidawungana isizini ke lematima ke lena ngoba ke isizini ke yebusika lapho khona kungene emakhata khona makhata ke mina ngingithanze ke kwafananisa nendzawo lapho khona uthola ukuthi khona evele nemacembe etihlahla nje uyabona ukuthi ayacala lapho sikhathi sekubuna kwetindvo tiyabuna tindvo lapha emacembe ayabuna ohlola amanye amacembe lapha ke lekubonakala ukuthi ke embukeli isizini ke lematima mawayefuna ukuthi uyifananise ke nempilo kepha ke lokwakusho ukuthi sengithi ke kunemaswati atawukufa ke ngalesizini cha emaswati ke atawuphila kepha ke namhla ke sakhuluma nje ngalokushintsha ke kwalesizini lena bese kufika indzaba lapha kimi Nkosi indzaba ikakhulu ngoba lapha sicabangela emalunga nemaswati ongana emalunga ke eDlamini ukuthi sashintsha lesizini lena ke Nkosi ingabe ungathini ke emalungeni alo Dlamini ngoba kunendzaba lengiyikhumbulayo nje lapha ke eBhayibhelini noma nami mangisaphinda iBhayibheli lapha ngibuka lapha ngoba lapha eBhayibhelini ke mbule enhlakanipho lekhona lapha mangabe nje uvila lapha ifunze enhlakanipho lapha nenhlakanipho lekhona ke lapha lenhlakanipho lena Nkosi ifaniswa ke nesonakatana lesincane induthwane eyincane le mani induthwane incane kakhulu kepha ke uma ufunda ke leBhayibheli lapha ke kuthiwa ke nanasi ke sibantu umuntu ke umuntu ohlakaniphe kakhulu kuthiwa ke umuntu asikafunze kule nduthwane lesona lesincane siwafunza enduthwaneni vilanzini khona emavila kakhulu lapha afunza enduthwaneni vilanzini induthwana ke bathi mabayibuka ke labayati kahle bayibona ukuthi uma ngabe kuhlobo vele iyatongela itongele ikudla lapha kude kuthi mase kufika lesikhathi sebusika kude nje utawubona induthwane ebusika lapha iyathi mase kufika ebusika yakhona ke lapha ukuthi iphile ngaloku lebeyisolo ke iticabangela ngako ikondla ngoba beyathi ukuthi kutaba nesikhathi esimatima isikhathi sebusika ingabe malungene eDlamini sitheni Nkosi sifasanisa nje lapha ngako kushintsha ke kwesizini. Ngibonge Mcanco njengoba sewusho sekuyinithatha busika Mcanco lokusho ukuthi nakucala nje April busika butabe sebucala Mcanco ngeva nawe uthi nawe uyabuka efastelweni nawe uvuka ubona ngathi sekumnyama kanti vele sekushintsha kwayo le season nasempilweni ke kuba kanjalo Mcanco cala kube kahle kukhanye vele tonke tinto tibe kahle imali tibe khona utendelo walotenda khona but ke ubekisa nganasilwane lesincane losho lothi sincane kuthi kudla nakunengi in abundant Mcanco sona sathi ukuthi manje ke kutawufika isikhathi webhayi kudla kutabe sekuyindlala noma ke sekuscarce siyathatha silwane sibekele naso la sibekela khona emgotseni waso kusina kufika ebusika singasabonakali sihlale emgotseni waso sibe sidla kanjalo nemalungu eDlamini singa encourage nje Mcanco ukuthi nyalo lokuphela sisenemandla sisasebenza asingadli ko yonke imali Mcanco simoshe nje konke lokukhona kodwa ke asisebenzise nayi opportunity iDlamini lesinike yona yekonga Mcanco ngoba
on top of le mali legunyatwa ngumthetho ukuthi umcashi akubambele yona naye umcashi afake lokulinganayo kanjalo akufakele Telidlelantfongeni ikhona indlela longayenda to increase ama savings akho Telidlelantfongeni lokusho ukuthi mangabe nje uyasebenza ungachumana nemcashi wakho ukuthi mina on top of le mali lo singathi pheceledi statutory contribution mina ngicela uphindze futhi ungibambele imali engedekile ngalokungaka kude kuthi ngawukhona ukukhulisa kusekonga kwami Telidlelantfongeni kude kuthi nasekufika le season lesingoma nje sikhuluma ngekushintsha kwama season nasekufika na season empilweni yakho webhayi sokhulile noma ke kwenteka ini empilweni yakho ukhona ukuthi manje ke nawe ukhona kuyodlela endlongeni yakho noma ke ukhona nawe ukuthi ulingise lentuthwane uhlalele emgodini wakho kube khona lokungenako umcanco sitawubekisa nje sisuka ku COVID times leti ikhathi bethi madima kakhulu webhayi imisebenzi iphelile mcanco whereby abantu bebasebenza ama-contracts terminate because of COVID labanye bahamba bayocakeka emakhaya kodwa ke labo bebatibekela ngalokwengedekile lesingathi pheceledi bebenta i-supplementary bakhonile ukuthi manje ke bafake icelo tayo i-supplementary yabo impilo ichubeke bathi basaphaya embili basaphenya embili nekube kukhona labakuphethe ngoba leyo mali leyo ye-supplementary mcanco uyakhona ukuyithola noma ngabe ungafiki eminyakeni lothide but ke ngenxa yokuthi nje sekuphele umsebenzi noma ke sowutibona wona ukuthi ushintshe imisebenzi from A to B uyakhona kuyi-applyela le mali leyo noma nini before lo mcashi wakho lo uyakuye lo musha a-contribute noma ke nawe usangawuthola umsebenzi uyakhona ukuthi uyilandze leyo mali leyo ikunge-encourage nje amalungu eDlelantfongeni ukuthi manje ke asichubekeni songeni sibonele entuthwaneni siyibekeni imali lokusho ukuthi noma ngabe futhi ungumuntu longasebenzi mcanco ungakhona ukutibekela imali eDlelantfongeni akakaleleki ukuthi manje ke ungaba ngumuntu losebenzako kuphela nangabe unebhizinisi letside ufisile konke eDlelantfongeni ungonga sinawo lama voluntary products etholakala khona ungakhona kwenda icapital lamsam lesengathi sizumbulu umcanco yakhona ukuthi utekutobeka lana nangabe nje una 1000 and above yakhona ukuthi imali yakho utoyibeka eDlelantfongeni wonke impilo ilokhona ukuthi ichubeke nangabe sekufike isizini lokho akhenza ukuthi sawude amandla ukuthi ungasebenza mcanco injalo ke mbukelisa ke singene kahle kuyo le konga kahle ke lapha ke Nkosi kepha ke kunenzaba le ngifuna ke ukuthi sikhulume ngayo lapha indzaba ke le ngengayiva nami bayikhuluma ikakhukade nanaba lokuhla ukuthi ke bafundzisa ke ngekonga noma ke ngeinvestor lapho khona kubonakala khona Nkosi lapha sengiyibone ke nami lenibona ukuthi vele uma usuthi uyabuka thine sibantu abamnyama ngathi vele sinenkinga lapha ekutheni sicabangele lekusasa lethu kangangobe nje bengibevana nami elabanye lokuhla ukuthi labanye babenenhlanhla futhi baje basebenza empilweni kepha ke mawukhuluma nje ngenzaba yekonga umuntu ke lapha ke akubuye kabi athi yathi mina kahle kahle ngisafuna kuphila ilife mina ungangitsheli ngefuture lengathi ukuthi le future lena yawufika nini ngenteka futhi ifuture lokhuluma ngayo wena iyangifla sengifile mina I want to enjoy life now makuthi ke ngeCape Town ngivele ngihambe ngeCape Town makuthi ngifuna ke kuhamba even ngale overseas ngivele ngithathe indiza ngihambe ngeoverseas I want to enjoy life nyalo ngisaphila kuthi ingabe lobungoti baloko ke Nkosi bubakuphi ngoba kuze kwafika isikhathi lapho khona Nkosi senganza nje kwafika isikhathi lapho khona labanye kulama forums lawo bakhuluma ngenzaba yabo black tax i-black tax ke ligama laniketwa abantu abamnyama ke mbukeli ngichaze nje kancane le black tax kuthiwa ke le black tax lena kulapho khona tawukhanza ukuthi umtali uhlulekile kunyana lokusho ngomlangeni lapha kuthi cabanga ikusasa lakhe kwazi kwafika isikhathi lapho khona kuphela amandla athi ke makaphela amandla kwakhanza wasilulwini sakhe kuna negative kude lutho bese ke lapho ke laba longisingasho ukuthi abantu abakhe sibaphocelelekile ke labantu abakhe ukuthi noma bayathanza noma abathanzi vele kufanele ukuthi njalo ngenyanga mhlawumbe ufuthi ungazo sokuthi usenkingeni kungcono uma benibanenge lekhaya uma benje wethwana Nkosi watyala waba wethwana labatali bakho lesilweni kude lutho sibabhekela labatali bakho ke manje kuthi uyathanza noma uthanzi mawuwethwa vele kufuna unesiqiniseko sokuthi una njani uyabondla labatali bakho sikuthiwa ke i-black tax ngoba lapho uyathanza ukwenta ngekuphoceleleka ke lokho hayi ukuthi uyabaniketa nje ncathi vele batali bami kepha sokuphocelelekile ukuthi bahluleke ticabangela sekufuna njalo ngenyanga noma njalo ngeliviki noma nini ngolo kutawona siqiniseko ukuthi bayadla bayagcoka bayageza nemabills labakhona ekhaya
nguwe umntwana lobhethi ukwende lokho sekuthiwa ke i-black tax ke leyo kuthi ngibona ngathi ke nanyalo lobungodi ke busengangeyalo bese i-black tax tawuphila ngosi kepha ngiyayibona ngathi tawuchubeka ngoba kusasane umcondvo lokukhona ke ikakhulu abantu abasha luthi ungitshela ukuthi mina kufanele ngicabangele ikusasa cha mina ngifuna ukuthi ngi-enjoy impilo nyalo ungangitsheleli ikusasa ngoba angadi ukuthi litangifula ngiphila noma ngifile kunjalo Mcango ubeka yona Mcango ngike ngaba nenhlanhla Mcango ngisesedlelandongeni ngaya ku stakeholders forum whereby bekunema invitation ema guests lamanye laqhamuka kulamanye emave sathi nje sancokola sahlede sicocisana nalomunye lobeka inviteiwe ku stakeholders forum wathinza indzaba yokuthi ngendzaba yekonga Mcango ngesizathu sekuthi abantu abathanzi konga wathinza indzaba yokuthi yena even lakhe uhulumeni wakhona so introduce nakula bathi it's save as you spend lokusho ukuthi na ukhokha nje imali ka account uspenda ku something iportion let's say yaleyo mali ingena kuma savings akho uthanza noma ungathanzi in order to counter for le timo lotishoko nje size sibese sesiba nabo black tax nanani Mcango kuba kanjalo so nakangwana nje singathuthuka Mcango nakungaba kanjalo khanza ukuthi na uthi uyaspenda lapha uyotijabulisa la uyotijabulisa khona uthi na uswipe nje lapho imali ithi yangena lapha uthenga something expense letside iportion yakhona uyade ukuthi ke ingena kuma savings akho so that kusasa utawukhona ukuthi uphile impilo lenze ngoba lenye implication yaloko Mcango ema consequences bese sheshe seyafa Mcango ngoba nase kude le mali ebudzaleni angeke ulast Mcango uzocabanga inkinga lapha nalapha awusakhone kumitha ema needs akho kunebantu lokumele futhi nabo phindze futhi uba support so kungaba nje encourage emalungeni edlelandongeni nakuwo wonke umuntu lokhona ukuthi lidlelandongeni likhona Mcango asekukhuliseni konga akubalelwa kutseneni uyasebenza noma kunjani noma ngabe uyi-civil servant ke wemukelekile edlelandongeni ukuthi ungeda utowonga uvele nje wende Mcango i-capital lump sum noma wende leyo ngongwe yakho ufake imali kanjalo eneke lokhu sitako nangabe uyasebenza na wenda le supplementary siyathi phela ukuthi i-supplement nje lonyaka nasibala i-statutory contribution lonyaka umuntu lohola 3,500 and above 175 lokusho ukuthi nakungena labo 350 wena Mcango ufika leyo ndalo noma ke leyo interest ngiyabekisa mhlawumbe ngo5% angeke kufanane ukutalisa 350 lutongena njalo ngenyanga kunekuthi phindze futhi ngiyabekisa utifakela 500 on top of that lokusho ukuthi nakufakwa leyo interest noma leyo percent ledalisa leyo mali ukhanza ukuthi nalenzuzo bese iba setulu ngoba nawe sotifakele imali engedekile Mcango Sitake mbukeli lapha ke seselkhefu sibuye sikhuluma kahle ngalendzaba yokutongela ukuthi wenda njani vele uma ngabe ke ufuna ukutongela ngitiphe indlela etikhona kadlandvongeni tekutongela ngoba kubalulekile nje oba asho lapha ke umlangeni kungafanani ukuthi kusebente kanje ngedlandvongeni ngoba dlandvongeni kude kusina nalo libe khona vele kwabana lesidingo leso mbukeli lapho khona vele kwathiwa ngoba siyehlula lo sesitongele akusaleke manje ke le mali zethu ngengani vele lapha emholweni yethu mabe sisebenta ihambe kube dlandvongeni lethu kangangobe futhi ukukhanze ukuthi labanye lapha lebasebentako le mali edlandvongeni iba yinenge kunalalo suke utongele yona lokusho ke mbukeli ukuthi kuyafunakala ukuthi nathi ke singemaswati sitame ukuthi ngalenye ilanga ke sikulungise ke lokho ekutheni sike siyibuke lendzaba ukuthi singenta njani vele ekutheni sibe bantu labalicabangelayo lekusasa lethu kahle kude ukuthi malifika leli kusasa noma leto dikhasethi matima ungakhanzi ukuthi kude lokukhona ke esilulwini kepha ukhanzi ukuthi ngisho noma ngabe bongasilunga ledlandvongeni nanawe uthole mhlawumbe uditsengisela ungimake lapha uditsengisela emafethi kube khona lokukhona luthi wathi mina ngisaphila ngisakwenda lo ngisenawo emandla bengidigolela tinkuni lapha ngako lokho lebengikwena ngisasenemandla ngikhonile ukuthi ngitongele nako lesenelithemba lokuthi lokhu njengoba ngikongile lokhu kutakungisita ekutheni ngichubeke nempilo kakhulukazi ngoba sibonile abantu labaningi lapha ke mbukeli abanye nje ngalo dlandvongeni baphinze futhi bayi-investa leyo mali masibayithola edlandvongeni bacala ke imisebenzi baletha imali lebenda kuse namhla ke bakhona ukuthi baphile tindzaba ekutafuna sike sitibuke leto
esingemaswati kude ukuthi impilo ingabi munyu uma sesifike esigabeni sebusika njengoba sikhuluma ngebusika noma esigabeni lesimatima empilweni kepha-ke ichubeke empilo. Aselikhefu-ke mbukeli sifike sibuye sichubeke nehlelo emva kwelikhefu. Ngiphinzwa ngamukele mbukeli uhlelo lelikhulu uhlelo lemaswati Telidlelantfongeni lapho khona sikhuluma-ke indzaba itikhatsi itikhatsi-ke letifana nalesikhatsi lesesiveleke sesigijimela siyakiso lapha sikhatsi-ke sebusika-ke mbukeli. Uma ngabe-ke boshekile lapha sikhulume-ke indzaba lapha indzaba lemcoka indzaba-ke yekonga ukuthi emalunga-ke asikafunze konga njengentuthwane achaze lapha-ke umlangeni. Kula malanga-ke ngihle ngihamba nangebhasi-ke Nkosi bantu abesikolo lengihle ngibabona labanye basho ukuthi wathi sivamile ukuthi esilaleli hlelo lapha Telidlelantfongeni lengethemba ukuthi njengoba-ke satakhuluma naloku nanabo sitabafaka emcondvweni yokuthi uma ucala nje kusebenta cala kuba nemali ungabe solutibambelele uvele nje ucabange likusasa lapho ukuthi mine ngiyafuna ukuthi ngibe nema-targets ngithi nje mangifika ku-50 years maybe senginaye $500,000 emalangeni kwenteka lokho kepha-ke kufuna ube disciplined wonke kepha Nkosi sinakuva nyalo ngoba siyathi ukuthi tindlela ongado tihlukene la kaDlelantfongeni ngitiphe tindlela leti lengingatikhetsela tona letikonga kude ukuthi umlaleli noma umbukeli bisa tikhetsela kuse tikule tindlela leti tikhona uva ngathi nginayo lengamlungela. Ngibonge Mcandlo, ngidawucala nje ngiphawule kule ndzaba yakho Mcandlo. Kuyajabulisa ukuthi nabantu labasha bayalulandzela lo hlelo bayalulalela lo hlelo ngoba esikhatsini lesendlulile bekuyaye kube ukuthi langena nje Telidlelantfongeni insha iyavala ithi lihlelo labantu labadzala leli kodwa-ke ngiyajabula lesinyathelo uDlelantfongeni lelisithethe ngoba nalo vele le target market bekuba abantu labadzala kodwa-ke nyalo selishintshile kucalata ngoba phela letindlela tekusebenta sesishintshile Mcandlo. Lokusho ukuthi seba-accommodate nebantu nensha ba-interested ekutheni Telidlelantfongeni nyalo selishintshile kusebenta selisebenzisa i-technology lesetulu kutebuchwephesha selisetulu so why not nabo-ke ngiyajabula nje kakhulu Mcandlo nawuthi nebantu labasha bayalulalela lo hlelo. Ngibuya embutweni wakho noma-ke endzabeni esikhuluma ngayo Mcandlo yekonga Telidlelantfongeni lokusho ukuthi ngingayichaza ngama-categories lang-2 Mcandlo. Ngidawucala nga-category abantu labasebentako lokusho ukuthi njengoba ushito ukuthi manje-ke umcashi waphoceleleka ukuthi manje-ke nangabe aqashe abantu labangemaswati eveni kangwane lokusho ukuthi abhalise abe lilunga leDlelantfongeni loyo mcashi abe contributing employer bese-ke sowuphocelela ekuthenini manje-ke abambe ingxenye lethide emalini esisebenti la iholako abese naye ufaka ingxenye lelinganako ayimekise eDlelantfongeni ngekwemthetho lesithi statutory contribution Mcandlo ngoba kwakubonakele ukuthi manje-ke siyahluleka kudongela. Kodwa-ke ngekuhamba kwesikhathi sabese ku-introducewa ne-supplement lokusho ukuthi manje-ke wena category losebentako ungasho ukuthi manje kumcashi wakho on top of le statutory contribution lo ngendela sona le mali ongibambela yona mina ngicela ukuthi iphindze futhi ungibambele imali le engedekile le order-ke lesiyisebenzisako Mcandlo ngoba sisebenzisa i-order lana sisebenzisa umthetho weDlelantfongeni SNPF order number 23 ya 1974 ithi-ke yona le order i-supplementary kumele ukuthi kuloyo mnyaka imali lo ongayifaka kungamane kube ngule portion noma-ke ingamele ukuthi ilingane nale mali lebanjwa kuwe through le statutory contribution
lokusho ukuthi nangabe nje ufuna ukusupplementa lo nyaka lokhu kungu-2023 mgcanco kusho ukuthi kumele ukuthi at lokhu kungenani kube ngu-175 emalangeni lo ngacela ukuthi umcashi akubambele yena on top of that, but-ke kude ilimit yekuya etulu kungaba nje ukuthi from 175 kuya etulu ucele umcashi wakho ukuthi ngicela ungibambele mina an extra amount of money to boost konga kwami Telidlelantfongeni, ihambe le mali through umcashi through noma ngabe umcashi entela ama-statutory contributions akhe Telidlelantfongeni. Kuleli form lethu lebese likhulumisa nje emalangeni laphelile kunema-columns laphaya, kuna-contribution losho ukuthi ngile statutory contribution bese kuba ne-column lethi supplementary okusho ukuthi ngilapho-ke la bese wena lo sebentako umcashi wakhona akakubhadalela leyo Telidlelantfongeni lakho ubese sowufaka le mali lo uthethe wena-ke ucela ukuthi akubambele yona u-supplementary contribution bese iyahamba iya Telidlelantfongeni. Kodwa-ke nangabe-ke siphindze futhi ngibe category 2 lokusho ukuthi nangabe you are a non-member noma-ke awusebenzi mgcanco noma-ke usebenza kahulumeni, akhona i-forum lesinto ongayisebenzisa yekunga Telidlelantfongeni nakule sithi ngema-voluntary contributions. Lokusho ukuthi lana nakhona futhi ngahlukanisa kabili, kungaba ukuthi kuba yingungu noma kube sizumbulo. Le ngungu nakhona-ke mgcanco lokusho ukuthi nakhona noma ngabe utentela voluntarily lokunga kwakho Telidlelantfongeni ubhadala consistent, lokusho ukuthi ibhekeke ukuthi ide njalo ngenyanga le mali Telidlelantfongeni, leyo mali yakho loyikhethile uyibhadala Telidlelantfongeni njalo ngenyanga. Kodwa-ke nawenta isizumbulo noma-ke lesingathi pheceledi i-capital lump sum lokusho ukuthi esiphele order mgcanco ufaka imali le kusukela ku-1000 minimum yakhona ngu-1000 kuya etulu, usifakele-ke leyo mali leyo ukhone nawe ukuthi utongele i-voluntary mgcanco. Kodwa-ke kungaba nje kucwayisa phela ngoba Telidlelantfongeni nathi asifuni ukuthi uthathe imali lengadiwa nekuthi iqhamuka kuphi mgcanco, lokusho ukuthi le mali nangabe seyiningi kakhulu seyiye ngaku-10,000 emalangeni bese siyayifuna le source of income ukuthi uyithethe kuphi leyo mali, uyakhe ngeti indlela leti semthethweni yini ungakhanzi ukuthi nathi Telidlelantfongeni sisupporta kukhwabaniseka kwetimali noma-ke ukuthi kufakwe imali esikhwameni Telidlelantfongeni lesiside siciniseke ukuthi manje-ke lawo malunga ethu ayithethe kuphi le mali mgcanco. Ngiyethemba-ke uyadivila-ke lapho-ke mbukeli, kanzi-ke ngenxa yalesi sikhathi ndawo sasa nje luhlangothi lunye kulaba lakhulume ngabo-ke lapha-ke umlangeni, kunaba-ke lapho khona ukhulume nge-voluntary-ke ngosi labatifakela i-voluntary. Kuthi uma sikhuluma ngale voluntary bobani-ke labo lesingasho ukuthi bona bavumelekile ukuthi bangeta batifakele leyo voluntary. Ndawubekisa nje lapha kwabanye bafundisi, ngiyacela emasondo ikakhulukazi ukuthi nibafakele bafundise emasondweni ngoba abafundisi futhi bona lapha bantu lekufanele ukuthi nale temptation bafundisi ngosi ingabi inenge, asingabafaki bafundisi temptation ngoba ungakhanza lapha umfundisi alishumayela live lenkosi phenduke abantu futhi ubona ukuthi alishumayela live lenkosi, kepha-ke indlela mase ifikile enkosi ide ukuthi wena ushumayela live lenkosi wena awushumayela live lenkosi. Ukhanza umfundisi lapha sobonakala amakhelwane sohamba sikhukhu kahle lapha yonjonja inkukhu, hayi ukuthi mhlambe vele bekafisele ukuthi ayinje i-temptation yendlela ukuthi sina nayo umfundisi inkosi yami bekasolo alishumayela live lenkosi dedicated futhi kulo, kepha-ke kwasekufika lesikhathi lesina naye akasakhona ukuthi phela angachubeka vele abe ngu-minister of the word ngenxa yokuguga mhlambe sogugile. Ukhanza ukuthi egugeni kwakhe kude lokhona akanampensheni akanadlandvongeni kude imali ekhona, kanzi impilo kufanele sichubeke, kubalulekile sachubeke adle, kubalulekile sachubeke agcoke nalapha cost of living njalo ngosi yaba letululeni kufanele ukuthi emanti wathenge gesi ema-units mabe ufuna kuba na gesi ukubhadale konke lokho, impilo vele akusasiyo le shiphi akusafana nayitolo. So ngiyacela ukuthi usichazele lapha kule voluntary ngosi ekutheni laba abayi-voluntary ngubaphi angazeli omnyaka ativile ngathi awu mina ngathi ngisele ngaphandle lo sikahle kahle vele ngide indlela ukuthi ngaba lunga lapha Telidlelantfongeni ngitibekele usuke ngwachitha lapho inkosi ngoba sesayivala bese uyasitshela lokuthi uma ngabe-ke sibafuna ukuthi bacale leyo ndlela leyo-ke nkosi ukuthi-ke sebacala-ke basasinyathelo ukuthi bayatifakela benda njani bese sihamba ehlelweni.
Ngibonge Mcango uthinza yebafundisi Mcango ngiyakhumbula ikhona isection ku-order lesisebenza ngayo eDlelandlongeni ekhuluma ngema-religious organizations lokho ukuthi siyabona futhi kuyachubeka Mcango ema-religious organizations lokufaka khona lemasonto Mcango uthi lo mthetho eDlelandlongeni bayakhona labo kubhalela CEO bacele kuba ingcenye yeDlelandlongeni apart from le voluntary contribution lesesi-encourage nyalo lokusho ukuthi nasebacelile babhalela ku-CEO ukuthi bafuna kuba ingcenye yeDlelandlongeni kude ukuthi batawubhadalela bantu labakhona labasebentako kuleyo religious organization ngoba emasonto se-adevelopa Mcango akusasiyo umfundisi kuphela lo holabo lamanye emasonto anema-offices nje la fully fledged vele lokhanza ukuthi kunabo accounts clerk kunabo bani labacashwe khona la sontweni so lo mthetho uyakhona kubagunyata ukuthi babhalele eDlelandlongeni bacele kuba ngema-contributing employers lokusho ukuthi nangabe kunale forum lekanjalo noma-ke nangabe kukanjalo Mcango bona bayakhona lokuthi babhalisele leyo religious organization babe baqashi nabo bakhone ku-contributor kodwa-ke nangabe khanza ukuthi bafuna nje ukucontributela umfundisi sesiya-encourage kulamalanga instead of ukuthi bavule i-account with i-NPF kodwa ukhanza ukuthi nasebabhadale late ngoba phela imali eDlelandlongeni ngabanje kukhumbuta bonke bacashi ukuthi kune-time frame kumele ukuthi manje ifike ngayo eDlelandlongeni lokusho ukuthi i-contribution nje nyalo legijinyiswako nyalo lokunje ting-14 Mcango of March 2023 kumele ukuthi nyalo bonke bacashi balwela ukuthi manje-ke kungafiki mhla ka-21 March bangambhadaleli February so nangabe baphutile so ngiloko lesibese sesithi manje-ke ababhadale under i-voluntary ngoba khona kuba bede lolu swati lelo noma ini ngoba ufaka le mali voluntary Mcango lokusho ukuthi nje bona bayakhona nabo ukuthi manje-ke loyo mfundisi wabo bambhadalele through i-voluntary ngingabekisa lokuthi babhadala kanjani ngoba ushito lokuthi manje-ke angiphawule nokuthi manje kwenda kanjani nangabe kusho ukuthi ufuna ukubhadalela voluntary Mcango uyakhona kungena kuwebsite yethu ngoba tonke izinto nathi sesishintshile bucalada ungena kuwebsite yethu uyawathola ema-banking details eDlelandlongeni sicishe-ke sinawo ema-banking details noma-ke ema-accounts kuwo onke amabhange lakhona kwanyalo lesisete yona nje i-building society Mcango but Swazi Bank ukhona, FNB ukhona, Nedbank ukhona, Standard Bank ukhona so uyakhona ukuthi ukhethe lelo lolithandzako wena nawenda le voluntary ke Mcango sesishintshile vele sekumnanzi so vele nje ufake usho na ubhadala na ureference lapha uthi ID bese sowufaka i-ID number yakho imali iyangena Mcango ku-voluntary akusadzingeki imininingwane leminengi kumelula nje kakhulu now the moment you decide ukuthi wena sowufuna kuyonke eDlelandlongeni uyakhona kungena uthola ama-banking details bese sowufaka i-ID yakho imali ikhona ukuthi ingene wonke ngalo kahle Mcango kunjalo kwembukeli nami-ke ngenxa yaso sikhathi sengivele ngiyawuvala nje lo mshini njengoba lapha sengivele ngiyawuvala-ke lapha kanzi-ke sesingavele sisho ukuthi njengoba-ke sikhulume ngento abafundisi lapha bayofika lapha emazayoni majerikho lapha bafundisi bobhishapi lapha kubonakala semasonto-ke nanawo-ke safaka linyawo lelithide-ke ekutheni vele babacabangela lapha labantu labadzala laba-ke nkosi ngoba nabo basicabanga basipha-ke kudla kwemphefumulo nathi asibacabangeleni-ke labafundisi bobhishapi lapha bavangeli bonke nje labakhona Eswatini bacabangeleke nite nibabhalise lapha babe ngemalunga-ke eDlelandlongeni nanawo abantu abadzala batakwati ukuthi mhla kufika lesikhathi leso sebaguge khona noma sebakhule khona noma mhlambe sekonele okuside mhlambe sekukhopathi kwesikhulume ukuthi le mali eDlelandlongeni ubese uyihlaneni bakhona ukuthi baphile nabo ibilichubeke phambili inkosi ngiyacela ukuthi lapha-ke bendavele ngikhulume umoya lapha ngivele ngishaya itilwimi kepha-ke hayi ngiyavele ngikhulume ngalenye ilanga tilwimi inkosi cha sivalise kumbe ehlelweni ngibonge Mcango ngibonge nakubabukela emakhaya kungaba nje kokugcina Mcango ukuthi phela encourage abacashi ukuthi bachubeke babhadale eDlelandlongeni leti-70 kakhulu nje namhla ngidawutsenza tikola Mcango ngoba tikola tinema-support staff siyakhuthata siyanxusa ko-head teacher ukuthi manje-ke bachubeke babhadalele i-support staff ngoba sikhulumile but siyakukhulumisa nganye ilanga Mcango ngenxa yesikhathi ngoba i-support staff Mcango leNgiledlelandlongeni labathembelekile kude lenye pension labanayo so bona nabaphuma ku-active employment nakuphela amandla sekungena le season lebe sikhuluma ngayo lana
bayawuvela baconze Telidlelantfongeni. So sicela bo head teacher bente loku kahle emcangco babhadalele i-support staff bababhadalele ngalokungeke futhi lokusemthethweni losokuvalelisa nguye Mpendulo Dlamini afisela babukele kubukela lokuhle enhlelweni edlandzelako. Nami ke mbukeli sengivule ngibamba lapho ngithi ke satilungisela futhi sabogodi lapha vele asikuphuthumeni babhale sebafundisi lapha ukuthi sibaya kubogodi nje bayajabulele lapha bashumayele ngemandla ke mbukeli ngithi ke asiphinde futhi sihlangane kulolu letako ngaso isikhathi esifanako #basalakho usale kahle For your future.